narakubwiye ngo ubundi abanzi ntago bangereranya, abamenye ntago banshidikanyaho. wowe ikintu cya mbere ugomba gukora, menya ko filime nimba isohotse wumvisha ngo ni Rocky, agahu kaba kahuye n'umunyutsi, sibyo? urumva urwego ibintu bimaze kugeraho. mvuze ngo iki ngo iki turebe Metero Inzovu Igwe Media. Jya kuri YouTube channel yacu ukore subscribe. Ariko muri gusoma abantu bamenyemo amafaranga. Reba urwego ibintu bimaze kwe. Dore abantu bamenyemo umufungo. Mvuze ngo iki Metero Inzovu. Iyi ni episode ya 6. Reka twice amagini. Nyuma y'amezi 2 Metero Inzovu azamutse ku wundi mubombe tutaramenya izina ryawo. Hakunino hashize amezi 2 Metero Inzovu agiye, nagaragaruka ngave ku wundi mubumbe. Barakwereka baba pampe bamugambaniye, basigaye mu mitungo ye, baragenda barayigarurira. Abapampe birirwa mu mayoga, amatabi. Abapampe baramugambaniye, baragenda bigarurira urugo rwa Metero Inzovu. Hashize amezi 2 Metero Inzovu adahari. Mr X niwe director Amzos. Abapampe ba Metero Inzovu baragiye bigarurira urugo rwa Metero Inzovu. Bakimara kumugambanira Metero Inzovu akicwa, bagiye bafata urugo rwa Metero Inzovu no kwirirwa basinda imitungo ya Metero Inzovu. Bari kuyikiniramo. Barangije bagufatira mbona bihita, asigaye yirirwa babyinira. Ureba umukozi mbona bihita cyangwa se umupampe w'umujangweri, basigaye bamugaraguza gati, bamugize ipanci. Mbona bihita niwe wirirwa babyinira. Urabona mbona bihita ibaza Metero Inzovu agarutse. Nuko basigaye bameze. Inzu ya Metero Inzovu barayigarura, ariko muri iyo nzu ya Metero Inzovu mbona cya gisambo gikuru, inzu nicyo cyayigaruriye. Baragitinya, baragitinya. Baragitinya cya gisambo gikuru. Nukuza bose bakikanga. Kirabanza kirabareba. Inzu ya Metero Inzovu cyarayigaruriye. Abapampe ba Metero Inzovu kirabatwara. Ibaze umuntu ukwiba inzu yawe n'abapampe bawe akabatwara. Urumva icyo gisambo urwego kiba kiriho. Arabanza mira gatsingi gake gake. Nago watwika utatwitse, nago watwika utatwitse. Twimanukire. Gusa mbona bihita umujangweri basigaye bamugaraguza gati. Ibaze ko bamugize umumansuzi wabo. Tuvuyeho mama we. Shitani wenyine n'umupampa wa Metero Inzovu utaragiye ngo ayagare ajya muri kariya gakungu kabo. Hashize amezi 2 abari kumedita. Amakuru rero twamenye ngo uyu mugabo igice kimwe ni ikirura, ikindi ni umuntu. Mvuze ngo iki? Mvuze uyu mugabo igice kimwe ni ikirura, ikindi ni umuntu. Bamwita Shitani. Abari hano ari kumedita mu misozi. Hafi y'ahari kumeditira. Hafi y'ahari kumeditira hari abariyo. Babita baryakariyo. Buriya bari abantu bikorera imicanga, amabuye, babita baryakariyo. None babandi bafasha abantu kubaka ni abayede. None babita baryakariyo. Hafi aho hari abaryakariyo. Hafi aho hari abaryakariyo. Bimeze bite? Nakubwiye ngo wabonye season nyinshi bantu banje, ariko nk'iyo mbwira umuntu ngo nakore subscribe akaza kara filime nakore subscribe, uwo muntu umusabye ibirayi yabiguha? Umusabye amafaranga yayiguha umuntu kwima subscribe? Ari kumedita ni Shitani haramedita, ari mu misozi. Metero Inzovu azagaruka ryari? Hashize amezi 2 Metero Inzovu nagaragaruka kuri iyi si yacu. Imitungo ye barayigaruriye. Abamugerageje kumwica basiko bamwishe. Ibyo bari gukora mbona bita twabonye. Kirura naho cyogera. Igice kimwe ni ikirura, ikindi ni umuntu. Barabanza kuri imbaraga ziwabo hejuru yo mu bakurambere. Katururi Shitani. Shitani. Nuko bimeze bite? Shitani. Abapampe basinze. Shitani hashize isaha ari mu mazi hasi.
nyuma y'isaha shitani nibwo yavuye mu mazi. Umugabo afite ubushobozi bwo kwibira akamara isaha kiri munsi y'amazi. Nyuma y'isaha uramubona ariko shitani ufite n'uburyo agendamo, buryo abarebamo. Shitani uramubona ariko shitani shitani igice kimwe ni umuntu, ikindi ni ikirura. Arabanza arani avayo kukayuyuza ke kukajambiya ke. Shitani n'uburyo bagendamo. Shitani nuko dutangiye episode ya 6. Nakubwiye ngo wabonye filime nyinshi, kuri uyu munsi nkuzaniye filime y'ibihe byose. Bimeze bite? Shitani aho yaje hari abaryakariho, nawe ni umuryakariho, ariko ubwenge afite n'imbaraga afite ntabwo bimwemerera gukora akazi nk'aka abaryakariho bagenzi be bakoze. Mbega mu baryakariho ni gitifu wabo baramuzi. Dore Kapita nawe aba ari mu kazi k'abaryakariho ariko ntabwo yivuna, ntabwo avunika. Buriya abantu bose bakora akazi kamwe, harimo umuntu uba winjiza menshi kandi atavunitse uko byamera kose. Urugero nk'icyamamare basobanura bagira uninjiza menshi, murabizi. Araza akita agaterura ibuye rimwe gusa, yari depose umunsi wose yiriwe medita. Ubwo umubyizi aba awucyuye. Icyamamare ntabwo kigomba kuvunika, ntabwo kigomba nari mpfuye n'ibuye rimwe kahita yicara. Ubwo umubyizi aba awurangije. Buriya mu kazi kose uburyo biba bimeze, haba harimo umuntu uhumura ahita avayo imbere y'uwishyura kukayuyuza ke. Mvuze ngo iki barabizi. Shitani mwakire, kubita umufungo we kahita yimanukira. Ntabwo yaremewe kuvunika, ni icyamamare koko. Ni shitani. Twamenye ko igice kimwe ari umuntu, ikindi gice ari ikirura. Urumva urwego ariho. Shitani aza hano ku mupampe wicururiza ibiraha ibitunga ngegera aje kugura udutunga ngegera. Mwakiri baramuzi. Katurori Shitani. Nuko dutangiye episode ya 6. Bonza bika igikoresho cye. Mwakire mubyeyi baramuzi koko, ni icyamamare. Shitani Metere Nzovu amaze amezi menshi adahari. Abaryakariho bo bakomeje akazi kabo nk'ibisanzwe, bakomeje akazi kabo. N'abaryakariho bari hano icyo bumvishe mu kirere. Ako kanya ijuru rirakinguka. Mama we, ijuru ryarakingutse. Bimeze bite? Ijuru ryarakingutse. Mutingito uzi Kigali, mutingito Kigali, mutingito Katurore, bano basinze. Mutingito ikirere kirakingutse. Kapita yikangamo. Ikirere cyarakingutse. Ari wamanutse gutyo muri Kigali. Mutingito hatari, hari ikive hejuru cyamanutse. Mama we, hari ikive hejuru cyamanutse. Hari cyamanutse Kigali yose. Turakagabo karatsindagiye. Baba pampi ba Metere Nzovu, Kigali yose yajemo umutingito bikangamo. Umuriro urabura, ibintu biradogera, karatsindagiye. Bwa mbere mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda hamanutse alien, hamanutse ikive hejuru. Bwa mbere mu mateka y'u Rwanda ikindi kiremwa kivuye ku wundi mubumbe cyaparitse ku isi yacu kimanukira mu Rwanda. Karatsindagiye, yiswe Satura. Satura yamanukiye mu baryakariho. Satura. Akagabo ni ka karatsindagiye. Abaryakariho umwana uyu muginga asuza kwiseta ntavuga, yisanze ku isi yacu. Muginga tera kako mesabite kikima. Mama we kivejuru kiki. Mama we turi kivejuru. Mugabo ni karatsindagiye. Muryakariho avayo. Tera
kura amenyo kura amenyo nyagasani isi yacu yaziwe hafi hari shitani hafi hari shitani ari kurya udutunga gegera kuri makeyi ariko miliyoni yawe irutwa n'igihumbi cye kuko icyo gihumbi cye nicyo afite miliyoni yawe iri kuri konti ye ntabwo ibyo mungoto mujisho mena itara umugabo waje n'umwicanyi mena ijisho umwicanyi isi yacu narasarama mama we uraba akagabo kaje mama we urabe narasarama rakatukani shitani arabyumva igice kimwe ni umuntu ikindi gice ni ikirura shitani arabyumva yahise amanuka abaryakariho bari hano bimeze bite tera wapi we punch vuna ijosi umugabo n'umwicanyi ijosi shitani yaratabaye arimanukira mama shitani yaje bimeze bite rero shitani yaje shitani dore umwana mu mazi dore umwana kivejuru katururi umunyabwenge ariruka kiruka uhura na shitani aratabaye shitani arabanza aranimurika uza kirya bariho karatsindagiye shitani avayo kayuyuzo tera wapi mugabo nafatika kagabo nigafatika shitani pacha tera shitani wapi kagabo karamudada double kick mama we shitani aramududa double kick alien yaje nisanzwe aramududa double kick hey dore umugabo mama we yewe akagabo kahita kimanukira ni icyuma ni ikivejuru n'ubwa mbere kigeze mu karere k'ibiyaga bigari ikivejuru kimanukiye mu Rwanda alien shitani arakurikira akagabo kapfukamye hano kahita kaguruka shitani yikangamo uyu mugabo aragenzwa n'iki kuri iyi si yacu kumbe dore baba pampe umwe muri bavuye inzoga zabaye nyinshi baracyari muri bwa buhangova bari kugerageza kwivura uduhangova bimeze bite rero nakubwiye ngo iyi ni episode ya 6 ni Metero Inzovu gasanga umuntu araje ararebye filime araturatwitse agiye adakanze kuri subscribe ibyo bintu ni ubujangwere mbona bihitari hano ndagira ngo ukurikire filime yikanzemo mbona bihita amacupa arameneka baba pampe mbona bihita ricabonye kure y'imbunda baba pampe bagambana Metero Inzovu bagatangira gukoresha imirimo y'uburi kakagabo kimanukiye ikivejuru kivuye ku wundi mugabane giparitse hakurino mu rugo rwa Metero Inzovu rwigaruriwe n'abapampe kandi iyo kiyageze ikigabo hava y'imyotsi kagabo kavayo ntago kavuga menye ko atazi n'ururimi rwo kuri iyi si yacu akagabo kaje gasatira mbona bihita umugabo uvuye ku wundi mubumbe aje asatira mbona bihita nyagasani kubera iki mbona bihita umuntu uvuye ku wundi mugabane na ku wundi mubumbe mumbabarire kuki ari waje ashaka arabanza aramusikaninga neza munyuzamo ijisho arebe nimba ari we uyu mugabo arashaka mbona bihita yikangamo niki kidasanzwe kuri mbona bihita ku buryo umuntu uvuye ku wundi mugabane na ku wundi mubumbe azashaka mbona uyakoze ku kivejuru alien rimwe agwa mu kilometero
kagabo paci vuna paci kura y'imbundu buretse mvuze ngo iki ntumurasi atazatumenyera ntashaka ingumi n'ururara rwiyemera rw'urunyakiryo umuntu uvuye kundi mugabane arashaka mbona bita rimwe ahita amusinziriza. Iki kiva hejuru ni gisanzwe kiba kiza ahantu gikora ugahita usinzira buretse urebe rimwe ahita amusinziriza abaza imitsi yana akora ugahita usinzira mbona bihita ikiva hejuru cyavuye ku wundi mugabane cyaramwikoreye kiva hejuru kikoreye mbona bihita kimucanaho. Ibaza umuntu uvuye ku wundi mubumbe kuza ashaka mbona bihita gusa abapampe bikanzemo mbona bihita babona z'ahantu hatabye amamiliyoni dukurikiye gute batwara umukozi wacu bira mupangu kagabo kaje hano ntabwo kavuga menya n'ururimi ruvugwa mwirwina ku isi yacu aka kagabo ntagaze ikirimi kina uyu mugabo ni ikiva hejuru ni alien n'ubwa mbere ku isi alien yimanukiye gutya ahantu yaparitse ni mu Rwanda. Urumva urwego u Rwanda rumaze kugeraho katururi kagabo kaje hano mbona bita abapampe bakurikiye mbona bihita muje gutwara gutyo menya afite amakuru hano hari mari tera kagabo pape vira kagabo kick kagabo karabangutse nigafatika rimwe kakato mama we karabanza kagabo ntabwo gasanzwe katururi bimeze biti dore kagabo urakabona ari kiki ifayo tera wapi funira mu ivi hasi nyagasani turapfuye turabarara turapfuye kagabo fatana katurare mutwe mugabo n'umwicanyi waje mugabo kumbe tuvera tugaruke kuri wa mugabo wa mukerarugendo twabonye mu gice cya 5 wa mukerarugendo uturuka za Masisi umwe wabashije kubona ko metero nzovu adakomoka kuri uyu mugabane wacu ukanyatangiye gutitira. Uyu mugabo afite imbaraga zidasanzwe yatangiye gutitira bimeze bite yatangiye gutitira bose ikibazo se hari ikibazo kumbona ni mutitira bose mugabo yareretswe yageze hishurirwa umujyi intare y'umujyi yagarutse mama we ako kanya rundi wimanukiye bimeze bite intare y'umujyi yamanutse metero nzovu dore garimanukira mama we yagarutse ari ku cyangwe yagiye atambaye neza yagarutse ari ku cyangwe. Ibaze ko Hoplane ifite irindi shami ku wundi mugabane niyo yamwambitse. Urumva urwego bariho akagabo kikangamo metero nzovu ahita akura y'imyuko dore imana y'imyuko ibaze imyuko ivuye ku wundi mugabane imyuka ivuye ku wundi mubumbe metero nzovu alien yagize mu ubwoba metero nzovu agarusha bushyashya yuzuye amavuta arabanza aramushoreza ndagushoreza metero nzovu arigarukiye. Uwo muntu wari umaze kubangamira abantu batuye kuri iyi si yacu yica abantu bagiye guhangana kariya kagabo ukuntu tukabonye metero nzovu aragashobora metero nzovu kano kagabo azakavamo metero nzovu imana y'imyuko nuko yagarutse utazacikwa na metero nzovu y'icyumweru gitaha ntabwo tuzongera kubatinza. Imana ibamugisha ndabakunda cyane yari Roki abazi Roki ntabwo bamugereranya abamumenye ntibamushidikanyaho. Ibaze kumba mu mitima y'abanyarwanda nkaba no mu kanwa kabo nta muntu wavuga ikintu ntaze.